Isiqhema se-TS Galaxy sethule ngokusemthethweni ihelo labadlali baso kunye nababanduli baso besizini entsha eSolomon Mahlangu Stadium eMpumalanga. Abathandi bebholo nabalandeli be-TS Galaxy bebaphume ngobuningi bazokuhlanganyela kuleli kundla. Bazokuqinisa ithemba labo esiqhemeni sabo esiphunyuke ezembeni leligi ngesizini edlulileko. Hlangana nabo bekunamakhosi ahlukahlukeneko. Nosomkhandlu wezamasiko nezemidlalo eMpumalanga uThandi Shongwe. iGalaxy iqinisekisile nokuthi ivuselele nekontraka yeminye iminyaka emithathu godu noShet Ramovich odabuka eGermany oyokusekelwa ngoMensur Dogan. Uthi Msukazi uveze nokuthi uthabile nangokuthola uyise wengazi ombelethako uBabunduli. Ibadlalini abatsha abatlikihlwe iGalaxy kubalwa nababili abazindandokazi zeSouth Africa, uSibusiso Vilakazi obuya kuMamelodi Sundowns kunye noXola Mlambo obuya kuOrlando Pirates. Uthe ngemva kwamadina iGalaxy yadlala umdlalo wobungani nesiqhema selanga elilodwa esizibize ngeMpumalanga Invitation 11. Yasibetha ngamagoli amathathu kelilodwa. uSukazi uthembisa abalandeli bakhe ukuthi kuzoba nomehluko. uXola Mlambo noVilakazi baletha ilemuko esiqhemeni. Isiqhema sethu sinabeswa kancane kanti-ke kukhona nalabo abanelemuko mara kibo ke sicale ne-leadership banama-leadership qualities ngaphakathi etatawini nangaphandle. uSibusiso Vilakazi uthi usazokusebenza ngamandla nakhona apha. To know the individuals in the team and most importantly thanking the chairman also, showing that confidence, showing that gratitude also to be the first person that came to my doorstep while the opportunity was there. Ngingumapande Thombeni eSolomon Mahlangu Stadium kwaMhlanga eMpumalanga.